Na bini Doma kulturi u Ruskim Keresture včera večer še zmenjovali veseli i rozbaveni špivače, recitatore i tanječniki, ktori zo prihodnu programu označili dzenj svoje ustanovi. Na Bambi Festu učestvovali 5 ospitnih grupi, a to mladša i starša obdaništova, Vecka mišana popularnja ospitna grupa i 2 predškolski ospitni grupi po 27 djeci u každoj ospitnoj grupi, a u obdaništovih po 23. U realizaciji Bambi Festu uživali šitski dzeci, medzi ktorima veljim to bul perši javni nastup, vospitački, ktori obdumali programu, rodiči, ktori učestvovali u virobku kostimoh, po ktorih še Bambi Fest rozlikuje od šitskih drugih naših programoh i rozumiše šitski u publiki. Še Bambi Fest fini, veseli i dojam, že ljudi baš ljubja hoditi na Bambi Fest. Tu nie prichodzili mi rodiči, prichodzą normalno i braca, i šestri, i džidowe, i babi, i teti, wszystkie. A i taki, co ani nie mają takie mali dzieci, da pridu, bo to najsekrašnije vidjeti. U programi dzeci učestvovali u ramikoh svojih vospitnih grupoh, ali i jak členi muzičnej sekciji i malih školi angliskoho jazika, ktori robja u dzecinskih zahradki, a vodze ih Tatjana Fejdi i Sandra Nač. Konferansu vodzeli školjarki Rebeka Seman i Jana Nastasić.